Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya this week. Re ko rena tša bophelo di sepela ka sebopego mang. Le tla ntshwarela go e dira this late, but it is better than nothing. Ke na le the 4 of wands, ke na le the 7 of swords, ke na le the death card, ke na le the temperance, ke na le the strength, ke na le the 10 of pentacles. Molaetša o le gore ke a kgwetša go tšwa go mangwelwe a gago ba re o tseba gore beke e tlo ba beke e botse ka ra bophelo ba gago. O tlo kwa o thabile gomme o spenda some time le di-family, di-friends, batho ba ile gore ba close to wena, mohlomong le di-colleagues tša gago. You're going to have some good time together. And then ba botša ba re ka ra dilo tšeo di dirang ka ra bophelo mohlomong dilo tše le gore di utlišetša dimpho, di utlišetša lekgomo, di utlišetša tšhelete. Ka mehla ba re choose dilo tše e leng gore wena wa di rata. Like when coming to career, go choose career gago, choose ntho e le gore wa e rata. O se ka go tša choose ntho e leng gore o phela o le stressed, o swantse o tse go fro ye mmerekong wa lakalela. Choose ntho e le gore wa e rata. Yona ntho eno e le gore wa e rata ke ntho e le gore wena o e file ke mangwelwe a gago, o e file ke mangwelwe a gago. Le kwane pele o itla mo lefaseng le ke gore wena o tlo bereka mošomo o mo itseng, mara mohlomong ka baka la mohlomong o se kry-e di-opportunity, or mohlomong ka baka la di-temptation, mohlomong o kopisa jwalo le jwalo, o bona bommokete ba dirile 1 2 3 wa le nna re ke go e dira. That is wa tlo kgwetša le gore wena ga o thabe ka ra mošomo wa gago, o swantse go frogo wa lakalela, because mošomo o dirang ke mošomo e leng gore mangwelwe a gago ga se ba o choose-etse ona. That's why o tla no ba le mathata nako ngwane kgwetša o bereka o sa tsebana o dirang ka tšhelete, because wena you are at the wrong place. Okay, so ba re choose le tšwe le gore wena wa di rata. And then ba re tšona dilo tše le gore wena wa di rata tše le gore wa di dira ka ra bophelo ke dilo tše e leng gore di tla o tlišetša dimpho, di tla o tlišetša lekhumo, di tla o tlišetša patela e kaone. Okay, go kgwetša le gore o motho wa di-business, o rata di-business, then obviously o tlo dira di-business tše e le gore wena o wa di rata. A o tlo re ka gore moketekete o dira 1 2 3 rekša 1 2 3 lena e reke rekše same thing. No, wena o tlo dira ntho e le gore wena wa e rata, e mo mading ya gago, you feel happy about it. And o tlo kgwetša le gore yona ntho o e ratang, yone o e dirago ke ntho e le gore ya rekwa e utlišetša tšhelete, rather than go kopišetša bo mokete o stocka dilo tše ntše la ba direkšago. At the end dilo di a dula ga di rekiwe ka boka la gore ga se tsela ya gago. Ba re this week o tlo ba ntse o šoma gabotse le batho ba bangwe, di-colleagues tša gago jwalo le jwalo, wa go era o tlo no ba in good relationship le bona, ka mo gae le tlo no ba lentše le thabile. Okay, and ba buša ba re o tlhokomele this week, because go na le tše le gore o ka nna wa tlo di loser. Go na le manaba ka montle, batho ba le ba practice witchcraft, satanism, demonic forces jwalo le jwalo. Dilo tše leng gore di rata go go tšeela dilo tše o nago le tšona. Go na le ntho le o ka e loser, o ka se tlhokomele, o ka nna wa timetša something, e ka ba tšhelete, e ka ba phone, o ka skemiwa jwalo le jwalo. Go na le ntho le o ka e utswetšwa. So ba re tlhokomela dilo tša gago. And then a o tlo lebelela ntho e le gore ba tla e tšea, and kore ntho e le gore e tla in the form of an object, ntho e le gore like ntho tshwana cell phone ba ka e utswa. Okay, it's fine o lose cell phone, but go na le dilo tše le gore ba ka di utswa ka ra bophelo ba gago. Ba ka utswa bohlale ba gago, ba ka utswa dimpho tša go tša semoya, ba thebula badimo ba gago, ba ka blocka ditšhelete tša gago. So go ra gore o make sure ya gore wa ke protector, o protecta mošomo wa gago, o protecta business ya gago, o protecta ditšhelete tša gago, o protecta lapa la gago le bana ba gago, o le bona ba se ke ba utswetša bohlale ba bona. Wa kgwetša ngwana a sa performa botse ka classeng, ngwana a thoma o faila, e le ntho e la gore ba tšere buka ba e berekile, goba ba tšere pene ba e berekile, goba o filwe something. So ra gore re guide bana ba rena gore kwa sekolong kwa ba se ke ba ja dijo tša bana ba bangwe. Ngwana o mongwe a se ka tla ka maleke ra re tshwara, ngwana a jaja le ba botša gore no, ba se ka ja dilo tša tšwa ka ntle. Ngwana o mongwe a se ka tla ka tšhelete a re tshware ko o file, no. Kore ngwana a kgotsofatše ke se se leng gona ka gae ge re sokola, it's fine. Ngwana a tsebe gore one day go sokola go tla fela, dijo di tla ba gona, tšhelete e tla ba gona. O dira seo ko protecta bana ba gago, o ba ruta botlhale sa le ba bannyane gore ba kgone go gola ba ke protectile. Ka re o ka lebelela
kudu rena batho baso rena le a ke sena ke tla re ke di-bad luck gore ke eng ra sokola most 90% ya batho baso ra sokola why re sokola ke ka baka la bothakati and then batswadi ba rena o kgotse le gore a se ba re guide re ntse re gola ba ba sa cleanse malapa a bona ba sa thege ba ba sa re cleanse ba ba sena taba ba bano ke phelela at the end ngwane motse re buka ya ga kua o e berekile nempile wena botlhale ba ga bola bo fedile then that person ga utswa botlhale ba ga ra re utswa life ya gago o ra that person o ile phela life ya gago ga ile re wena you are meant to be a lawyer o ka se ye law school o ka se ye university ke ena tla go ya law school mara go ka rapela ka thata wa le ka o ke tshireletša lo tša mphutso di ka se diragale and ge le gore o mo seemong se le gore wa fila gore something was stolen from you long ago a kere tšwela pele o ke protecte o cleanse o be gabotse mo mmeleng wa gago a kere and then o cuthe di-courts a kere and o buše gape o šomiše maatla a thapelo gore yena motho ola yona ntho ene la e utswetseng because ga se ya gage life ela phelang ga se ya gage ke ya gago ke wena bo go swantse ba o dula ka rantlo ela mara yena o tswetse botlhale ba gago ya ba ena ya go varsity wena wa sokola wa faila so you're going to use the power of prayer o tla bona dilo ka moka tša a di utswetšego di tlo no phatlalala okay go dira thapelo ga o menšene mabitso a batho le motho ona ka motseba wena ga o menšene mabitso a batho e ne manthela gore whatever was stolen from you e swantse boe back mo go wena and then ba buša ba re o accepte responsibility ka gare ga mošomo wa gago accepta responsibility ka gare ga maitshwaro a gago o kgotse le gore wa bona le wena gore ka mokgwa o phelang ka ona a se gabotse ke o na le maitshwaro tlhephi o phela o ilwa le batho ba bangwe ene le wena o ba thomago o motho wa go balabala motho wa ditshele accepta maitshwaro a gago ge e le gona motho le re o ile wa mo fošetša accepta maitshwaro a gago gore ke nnete ke nna ke nago le phošo motho la ke mo thomile ke nnete ke nna ke nago le phošo motho la ke mo sebile goba motho la ke mo lakaleditše madimabe that is why a ile a tsena ka ra accident ela ke ka baka la pelo yaka accepta maitshwaro a gago go o accepta maitshwaro a gago ke one step ya gore wena o change o be a better person o ska tla wa khwetša o ke khwetša o phela ka gare ga sebe and then ba buša ba re this week o make the right choices and then ba re lethabo le tlatla go wena and then ba buša ba re o stope di-addictions yona lesebo it's an addiction once fela o thoma mabaka a o seba ke addiction once fela o phela le di-group tša batho ba ile gore ba phela maphelo a o sebe gabotse ke addiction a o se nyako kopana o le ka gae wena o nyako ke bona o ena le bona le tšatši le tlhaba o setse o ba gopotse o setse o ba founela ke addiction into mohuto nowe di-addiction a se tša majwala fela a se tša go fola fela a se tša dinyaope fela lesebo it's an addiction go kweša batho bang bohloko it's an addiction ke another type of witchcraft o ka no ba o sa tsogo bošego wa yo loyana mara ka pelo ya gago wa loyana so a re ke thuteng go stopa go jelasa batho ba bangwe re jelasa bagwera ba rena di-family members baagišane go bona maagišane ao a dira something ka gae o thoma o ba le mona o tlhola ka mafastere he o direng ke mona ntho ya mohutonowe e tliša letlhoyo o feletša o tlhoya moagišane wa gago just because moagišane o dira dilo tše di kaone go feta wena sante fa o tsebe gore yena ke ditsela tša gage mabati a ga bulegile di-blessings tša ke nako ya tšona gore di tle mo go yena sante fa ga o tsebe gore wena di-blessings tšao di etla e sekgale mohlomong le di tlotla next week you don't know but ka la re wena o jelasitše that person automatically wena ka bose wena o stopile di-blessings tša gago ga di satla tšhelete ya be o swantse ba itlile mo wena ga e satla mošomola o bego o swantse ba o tlile mo wena ga o satla ka baka la that jealousy ela o e fileng motho o mongwe ka mantšwe mang ke gore ge o khesa batho ba bangwe o ba lakaletša madimabe o ba rogaka those things le wena di tlo go diragalela 7 times or even more mangelo a gago ba buša ba re problem ka wena kore o na le o se balance lo tša tša bophelo ka nako nkgotse le gore o lebeletše mošomo wa o too much o phela o le busy too much mo e leng gore ga o na nako ya go thuša batho ba ka familing ga o na nako ya go dula le bagwere ba gago fase mohlomong go na le someone mongwe le gore o na le mathata ka se sebaka o ba rata go bolela le wena o nyaka di-advices tša gago but because wena o phela o le busy ga o sa ba le nako ya gore o kgone go dula fase le motho ola a go botse mathata gago o kgone go mo advisa the right way
Okay, so mo ke ba re balance dilo tša gago, because maybe mohlomongwe taba e ya gore batho ba tle go wena ba botse mathata a bona ke part ya mmereko wa gago, ke part ya purpose ye o itletseng mo lefaseng. No wena purpose la gago sa nyaka go tšea responsibility on it, go ra gore wena o gana mošomo wa mangelo a gago, mošomo le gore ba o file ona. Ka mokana rena re na le di-purpose mo lefaseng, re na le di-responsibility mo lefaseng, and responsibility tša rena is to care for one another, to love one another, to support one another. But ga o sa dire mošomo wa gago, but go sa so e ba le mathata o expecta gore wena batho ba tlo go thuša, ba go expecta gore the universe e go thuše, e tla go thuša jang mo le gore le wena wa gana go thuša batho ba bangwe. Okay, and then ge ba bolela ka dimpho ba re yes, tšhelete e tla tla mo wena this week, e ka tla in the form of tšhelete, motho mongwe a o fa tšhelete goba o receive tšhelete from mo e le gore tla ba e tšwa e le gona. Ka nako ngwe e go ka no se tšhelete straight, wa tla di-ideas, di-creative ideas, dilo tše le di tla o tšhetša tšhelete in future. Ka nako ngwe o ka tla that interview, ba o mema that interview mo e le gore ba ya go tšea, ba ya go hira, and then mmereko o tla o tšhetša tšhelete in future. So go ra gore ba buša ba re o theeletše, go na le melaetša o tlo e hwetšang ya o tšwa go mangelo a gago this week. Theeletša intuition ya gago e bolela le wena, theeletša letswalo la gago ge mangelo a gago ba o bona ka something goba someone e le gore o tliša di-blockage ka bophelo ba gago, o tliša di-negative energy ka bophelo ba gago. Theeletša di-warnings tša mangelo a gago ge ba o bona ka maitshwaro a gago, ba botsa ba re o se ke wa dira so, o se ke wa dira moketekete so, so ba theeletše o stope. Okay, ka nako ngwe tšona melaetša o e ka tla gape ka ditoro goba ka mokgwa le gore wena o tla ba e kwa ka gona, ge e le gore motho la o kwa ka di-smell ka go nkgelela, that message o tla tla ka smell. Ge e le gore motho la wa kwa ka ditsebe, mangelo a ba o sebela ka mara tsebe e tla tla ka mokgono. Ge e le gore wa bolela telepathically jwale le jwalo, mara molaetša o tla ba gona. Ba re lebelela pele di-signs, kore ga o tlo lebelela these things fela, go na le di-sign. A kere mohlomongwe wa tsoga foro o kry-a lefofa lela le le mo monyakong wa gago goba ka mo jarateng, lefofa lela la nonyane. That's a sign from the universe. O bona dinonyane tše di itseng, a kere dintši di le godimo ga tlhaka ya ntlo ya gago goba mo mohlhareng goba dintši di ketima ka mo jarateng. That's a sign from the universe. So ba tla reveala tšona those signs tše ntše o di bonago mafofa o jalo jalo, ba tla reveala, ba tla go tlhalosetša rena botsebotse ba nyako reng. Ba re di-questions tše o nago le tšona ba tlo go fa di-clear answers tša tšona this week. So listen very carefully. But remember, all cleansed and protected. Ba ka nna ba leka gore ba tla mo go wena, mare ba palelwa ke go fitlha ka baka la that dark energy le gore e go surroundile. Tloša dark energy o ka bophelo ba gago, mmele wa gago a o cleansiwe o be gabotse. Tloša dark energy o ka lapeng la gago, gore mangelo ba kgone go tsena ka mo lapeng, ba kgone go tlo go botša melaetša eo ba nyako go botsang yona, ba kgone go fa di-answers to those many questions that you have. Go sa dire sowe ba tla palela go tsena ka jarateng, ka mo jarateng go tletše di-evil spirits, o tletše di-earthbound spirits. Ga o di bone ka matlho a gago ka baka la gore letlho la ona semoya le tswalelegile, mara tšona di gona ge e le gore ga o cleanse motse wa gago. But go cleansa motse wa gago, then you don't have to worry, everything is fine. Okay, and then ba buša ba re ka re ga dimpho tše o tlo di hwetšang this week, bona ba rata gore o ka thuša batho ba bang ka tšona. O tlo thuša batho ba maleba, batho le wa bona batho ba ba sokotše. A o tlo tšea tšhelete le wa kgotša le gore wena o thušitše motho le gore wa ke kgona, goba o tlo tšea tšhelete wa kgotša le gore wena o file motho le gore o ya go blocka matlhatse a gago, motho le gore o practice any type of witchcraft. Ga o tlo dira sowe. So go theeletša intuition ya gago, ge e le gore go na le motho wa mohuti o ka ra bophelo ba gago, ba tla go bona ka ena, ba tla go botša ka ena gore o e ba away from yena, o dira 1 2 3, o tla tla go gobatša, o tla tla tswalela mabati a gago a dilo tše di botse. But then intuition, ge o se o cleansiwe, o se gabotse mo mmeleng wa gago, you will not be able to hear it ge e bolela le wena. O ka se ekwe intuition go e bolela le wena ge e le wena mmele wa gago wa cleansiwa. Okay, o tlo no tšwela pele ka go ba le di-negative thoughts. Bathakati ba controla monagano wa gago, di-evil spirits tša controla monagano wa gago. Wa ne ke bona ka re wena o na le mathata go feta batho ka moka, mare o ntse o sena mathata ke di-negative thoughts, ke dilo tše e le gore di tliša ke di-evil spirits, demonic forces,
witchcraft. Ba buša ba re o tlo šomiša tšhelete ya gago bohlale ke ntho e le ba nyaka re o e dire. The universe e re ka mehla ge o e tla o kgopela tšhelete ya go fa tšhelete o e nyakago. The reason why the universe e sa go fe tšhelete nako tše e le gore wena ka nako tše ngwe wa e kgopela o na le mathata a ma-serious wa e kgopela, that's because mohlomong kwa morago kua goba ka nako nngwe ge the universe e go fa tšhelete wena wa e waster. The universe e romela motho o mo itseng a tla ka ra bophelo ba gago, motho la decide go fa tšhelete, motho o la tšhelete la o bereketse ka thata, o tša tšhelete la ye le gore nka ba a ke savela yona goba a bjale bana ba o fa wena a re o thuša wena wa itšea tšhelete ela o ya go itšeša kae o ya go dira dilo tše di unnecessary ka yona. The universe e re šomiša tšhelete we ga bohlale gore e kgone go fa moo, cause ka mehla go ntše o fela o phasa o fela o rapela o kgopela modimo tšhelete o kgopela manyelo ao tšhelete badimo ao tšhelete, batho ba o fa yona ge e seno tsena ka rapotla gago wena o reka jwala ka yona, wena o betšha kae ka yona, tšhelete le ya phatlalala wa e waster wena ga o sa e šomišetša dilo tšela o tlego o e šomišetša tšona. The universe e o fa tšhelete gore o kgone go thuša balapa la gago, o kgone go phela mo o dulang gona go bega botse, o kgone go planela for the future. Remember ge ke bolela ka the future ke bolela ka bana ba gago, ditlogolo tša gago, your coming generation. And ge e le gore motho la wa phela a ba reincarnated, o spirit sela sa ba reincarnated, ge o sa tlhokomele lapa la geno ga gane jalo, tseba gore mohlangwe ba reincarnated o tla ba reincarnated ka ra lapa le le gore ga le ga botse. Go o tlhokometše lapa la gago ga gane jalo o direla even before wena gore ge o e ba reincarnated o be reincarnated ka ra lapa le le ga botse, lapa le le gore ga le sokone, o kgwetša wena batswadi ba ile gore ba ke kgona financially ba kgona go iša dikolong tša maemo, o kgona go ba le a better future o ka moso bo botse. Okay, and then ge e le gore o business minded ba tla go fa le smart business decisions. Mohlomong o na le trip e le gore o plana go ya go yona e le gore ya mana le business ya gago, ba tla go fa the best plans gore o kgone make the right decisions. Ge e le gore nyako expanda business ya gago ba tla go fa ba tla go guida gore na o swantse o direng ke eng dilo tše le gore swantse o di dire tše le gore di tla kgona go godiša business ya gago, o ka advertisa business ya gago jwang. So ba re whatever ba tlo go botšang yona it will be in black and white, e tla ba clear gore clear in such a way le gore ge selo se le se black e le se se ntsho o tlo bona ntho e ke ntsho ka khala, ge e le e tšhweu o tlo bona ntho e ke tšhweu ka khala, o ka se be confused, like ka mokgwa le gore you are confused right now. Okay, ke yona reading ya rena ya today ya this week, ke a le leboga le be le mafelelo a mabotse a beke, ke a leboga.